Waramutse neza ikaze muri amakuru aramutse avugwa mu bitangazamakuru bitandukanye haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Kora subscribe niba utarayikora, like, share ndetse utange n'igitekerezo cyawe aho hasi muri comment. Ikaze. Perezida Paul Kagame yagiranye ibiganiro na Bill Gates washinze akaba n'umuyobozi w'inama y'ubutegetsi ya Gates Foundation, baganira ku gushimangira ubufatanye mu guteza imbere ubuzima, ubuhinzi, ubwenge buhangano ndetse n'ibindi. Ibiganiro byabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa 20 Nyakanga 2026. Bill Gates ari mu Rwanda mu ruzinduko rugamije kureba intambwe rwateye mu bikorwa byo guteza imbere ubuzima. Yabanje gusura uruganda rukora inshinge ruherereye mu karere ka Rwamagana. Byari biteganijwe kandi ko asura ikigo nderabuzima cya Mwurire ndetse n'umwe mu bajyanama b'ubuzima kugira ngo asobanukirwe n'imikorere y'urwego rw'ubuzima kuva ku rwego rw'umudugudu. Ibikorwa Bill Gates yasuye mu Rwanda biri mu byo umuryango Gates Foundation habereye perezida w'inama y'ubutegetsi usanzwe utera inkunga. Ubutumwa bwashyizwe kuri konti y'ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro buvuga ko Perezida Paul Kagame yagiranye ibiganiro n'umuyobozi wanashinze Gates Foundation. Baganiriye ku kongera gushimangira ubufatanye hagati y'u Rwanda na Gates Foundation, harimo kwihutisha ubufatanye mu buzima, iterambere ry'ubuhinzi, ubwenge buhangano n'ibikorwa remezo bijyanye n'ikoranabuhanga mu guteza imbere iterambere ry'u Rwanda. Mbere yo guhura na Perezida Kagame, Bill Gates yabanje gusura urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali, yunamira inzirakarengane zirenga 250 zihashyinguye, arasobanurirwa amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi n'urugendo rwo kwiyubaka rwanyuzemo. Ubutumwa Gates yanditse mu gitabo cy'abashyitsi ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali bugaragaza ko urugendo u Rwanda rwakoze nyuma ya Jenoside yahitanye ubuzima bw'abarenga miliyoni rutangaje. Mbere yo kugera mu Rwanda, Bill Gates yari yatangaje ko ashaka kwigira ku buryo igihugu cyahuje ishoramari mu baturage, kubaka inzego zikomeye no gushyira mu bikorwa gahunda zigera ku baturage. Yavuze ko kuva mu mwaka w'2000 impfu z'abana b'Abanyarwanda batarageza ku myaka 5 zagabanutseho 80%, mu gihe impfu z'abagore ziterwa n'ibibazo byo gutwita no kubyara zagabanutseho 85%. Gates yavuze ko ibyo byagezweho binyuze mu kongera ishoramari mu buvuzi bw'ibanze, gushyigikira abajyanama b'ubuzima no kubaka inzego zirimo ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC. Aho ni ku kinyamakuru Igihe.com. Tukiri kuri iki kinyamakuru kandi baravuga ko ubushyuhe bushobora kugera kuri degre 31 mu mpera z'uku kwezi kwa karindwi. Ikigo cy'igihugu cy'iteganyagihe Meteo Rwanda cyatangaje ko mu minsi 11 isoza Nyakanga 2026 mu Rwanda hazakomeza kurangwa n'ibihe by'izuba risanzwe ryo mu gihe cy'impeshyi, aho ubushyuhe bushobora kugera kuri degre Celsius 31. Iteganyagihe ryo ku ya 21 kugeza ku ya 31 Nyakanga 2026 rigaragaza ko ubushyuhe bwo ku manywa buzaba buri hagati ya degre Celsius 20 na 31, mu gihe ubwa nijoro buzaba buri hagati ya degre Celsius 10 na 17. Meteo Rwanda igaragaza ko ubushyuhe buri ku kigero cy'impuzandengo y'ubusanzwe buboneka mu gice cya gatatu cy'ukwezi kwa Nyakanga. Ubushyuhe bwinshi bwo ku manywa buri hagati ya degre Celsius 28 na 31 buteganijwe mu karere ka Bugesera, mu bice byinshi by'umujyi wa Kigali no mu turere twa Nyagatare, Gatsibo, Kayonza, Kirehe, Ngoma ndetse na Rwamagana. Ubushyuhe kandi buzagaragara mu bice by'amayaga no mu kibaya cya Bugarama. Ahazaba hakonje kurusha ahandi ku manywa ni mu bice byinshi by'akarere ka Nyabihu, mu majyaruguru no mu burengerazuba bw'uturere twa Musanze na Ngororero, mu gice gito cy'uburengerazuba na Burera no mu burasirazuba bw'uturere twa Rubavu na Rutsiro. Muri ibyo bice ubushyuhe bwo hejuru buteganijwe buri hagati ya degre Celsius 20 na 22. No mu masaha ya nijoro ubushyuhe buke buri hagati ya degre Celsius 10 na 12 buteganijwe ahenshi muri Nyabihu no mu majyaruguru no mu burengerazuba bwa Musanze na Ngororero, mu majyaruguru ya Gakenke na Rulindo no mu burengerazuba bwa Gicumbi na Nyamagabe na Nyaruguru. Hazakonja kandi mu gice gito cy'amajyepfo ya Karongi no mu burasirazuba bwa Rusizi, Nyamasheke, Rutsiro na Rubavu. Ubushyuhe bwinshi bwa nijoro buri hagati ya degre Celsius 14 na 17 buteganijwe muri Nyagatare na Gatsibo, mu bice byinshi bya Kigali, Kayonza na Kirehe, mu majyepfo ya Bugesera, mu bice byo hagati n'amajyepfo bya Rwamagana ndetse no mu kibaya cya Bugarama. No muri iyo minsi kandi hateganijwe imvura iri hagati ya milimetero 0 na 20 iri munsi gato y'impuzandengo yisanzwe igwa, hamwe n'umuyaga ufite umuvuduko uri hagati ya metero 3 na 12
kw'isegonda. Aho kuri iki kinyamakuru igihe.com hari inkuru ivuga ko umugabo afunzwe azira kubeshya ko umwana we yapfuye kubera 130 by'amafaranga y'u Rwanda. Aho twerekeje mu biri kuvugwa muri Uganda, umugabo wo mu karere ka Kakumiro muri Uganda witwa Nicholas Mutegeki yatawe muri yombi nyuma yo gukekwaho guhimba amakuru y'urupfu rw'umwana we hagamije gushaka umuryango we ngo umuha amashiringi ya Uganda 350, no kuvuga 139 ushyize mu mafaranga y'u Rwanda. Amakuru havuga ko uyu Mutegeki yashyize umutumba mu isanduku awuzingazinga mu myenda kugira ngo yemeze abari baje mu muhango wo gushyingura ko harimo umurambo w'umwana we. Uyu mugabo ngo yari yabwiye abo mu muryango we ko umwana we yapfuye hagamije kubona amafaranga yari kwifashisha mu bikorwa bijyanye n'urupfu rw'uwo mwana. Gusa ubu bushukanyi bwaje kumenyekana ubwo abari bitabiriye umuhango wo gushyingura basabaga kureba umurambo mbere yo gushyingura. Mutegeki ngo yakomeje kwanga ko isanduku ifungurwa, ibintu byatumye abari aho batangira kugira amakenga. Nyuma yuko abari mu muhango bashimangiye ko isanduku ifungurwa, basanze nta murambo urimo ahubwo harimo umutumba upfunyitse mu myenda. Nyuma yo gutahurwa kubw'uburiganya bwe, uyu Mutegeki yahise ahunga aho uwo muhango wabereye, ariko aza gufatirwa mu gihuru yari yihishemo hafi aho ndetse ahita atabwa muri yombi. Iki gikorwa cyatunguye abaturage bo muri Kakumiro cyane cyane kubera uburyo uyu mugabo yakoresheje amarangamutima y'umuryango we n'agahinda k'urupfu mu rwego rwo gushaka amafaranga. Ngayo nguko. Naho mu gihugu cy'u Burundi hari abapfiriye mu giterane cya Chris Ndikumana. Polisi y'u Burundi yatangaje ko abantu 8 bapfiriye mu giterane cy'umuvugabutumwa Chris Ndikumana cyabereye mu mujyi wa Bujumbura ya 18 Nyakanga 2026. Ndikumana yashinze umuryango w'ivugabutumwa yise Kanguka, n'umwe mu bavugabutumwa bakunzwe cyane mu Burundi. Ibiterane bye byitabirwa n'abantu benshi cyane cyane muri iki gihugu no mu mahanga. Igitaramo cyabereye Bujumbura mu kibuga cy'ishuri ry'imyuga rya ETS Kamenge cyitabiriwe cyane kubera ko bivugwa ko hari abakoze urugendo rw'iminsi 2 cyangwa 3 berekeza aho cyabereye barimo n'abavuye mu bindi bihugu. Umuvugizi wa polisi y'u Burundi Pierre Nkurikiye yatangaje ko aba bantu bapfuye mu ijoro ryo ku ya 18 Nyakanga ubwo iki giterane cyari kirangiye kubera ko hawe muvundo mwinshi ubwo basohokaga urukuta rwo ku marembo rurabagwira. Uwari witabiriye iki giterane yagize ati hari abantu benshi kandi bose bashakaga gusohokera rimwe. Mu bapfuye 6 bakiriwe n'ibitaro by'umwami Khaled, mu gihe 4 bakomeretse bakihavurirwa, abandi 2 bapfuye bakiriwe mu bitaro bya gisirikare bya Kamenge, abandi 5 bakomeretse bakaba bari kuhavurirwa. Ku itariki ya 20 Nyakanga, Ndikumana yashimiye abantu bose bitabiriye iki giterane, agaragaza ko habonetse imbaraga z'Imana zigaragaje mu buryo bwihariye. Ku bapfuye n'abakomeretse, Ndikumana yatangaje ko ari kubasengera, anihanganisha imiryango yabo, asaba Imana kuyiha imbaraga muri ibi bihe bitoroshye. Ku kinyamakuru Umuseke.rwa, umuyobozi wungirije w'umutwe wa AFC M23 Bertrand Bisimwa yanenze umuryango w'abibumbye Loni kubera ibihano wafatiye bamwe mu bayobozi b'uyu mutwe, avuga ko hataye umurongo ndetse ko icyo cyemezo gishingiye ku marangamutima, akababona ari intambwe isubira inyuma ishobora gushyira mu kaga inzira y'amahoro. Akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano gaherutse gufatira ibihano bamwe mu bayobozi ba AFC M23 barimo umuyobozi w'uyu mutwe Corneille Nangaa ndetse na Colonel Nzenze Imani ushinzwe iperereza muri iri huriro. Ibihano byafatiwe abo bayobozi birimo gufatira imitungo yabo yaba iri mu bihugu bigize Loni, kubabuza kujya muri ibyo bihugu ndetse no gufatirwa n'inzego zishinzwe umutekano birimo na polisi mpuzamahanga Interpol. Mu butumwa yashyize ku rubuga rwa X ku ya 19 Nyakanga, Bisimwa yavuze ko Loni yafashe icyemezo cyo gufatira ibihano uruhande rumwe gusa, avuga ko ari rwo rwubahiriza ibyo rwemeje mu nzira y'amahoro kandi rugamije kugera ku gisubizo cy'amahoro ku makimbirane. Bisimwa kandi yavuze ko icyemezo cy'umuryango w'abibumbye gishingiye ku marangamutima aho gukurikirana neza kandi mu buryo bukwiye inzira y'amahoro igamije gukemura burundu ibibazo muzi byateje amakimbirane. Umuyobozi wungirije wa AFC M23 yavuze kandi ko gushyira igitutu ku bantu bahuye n'ibikorwa by'ihohoterwa rishingiye
rishingiye ku moko bigamije kubahatira kuva mu bice byabo, ari ikosa rishobora kugira ingaruka zirimo gukaza umurego kw'imirwano hagati y'impande zihanganye, kwiyongera no gukomera kw'ibikorwa by'urugomo n'ihohoterwa ndetse no kudindira kw'inzira igamije kugera ku mahoro. AFC M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bamaze igihe bahanganye mu burasirazuba bw'iki gihugu, nubwo hagiye hasinywa amasezerano atandukanye agamije guhagarika imirwano no kubahiriza agahenge. Icyakora iyubahirizwa ry'ayo masezerano ntiryagiye riramba. Naho muri Senegal, Perezida Faye yashyigikiye Macky Sall ushaka kuyobora Loni. Perezida wa Senegal, Bassirou Diomaye Faye, yashyigikiye kandidatire y'uwo yasimbuye ku butegetsi Macky Sall ushaka kuba umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Senegal yatangaje kuri wa mbere ko Faye yafashe uwo mwanzuro nyuma y'ibiganiro byamuhuje na Macky Sall ku ya 17 Nyakanga. Kuri Macky Sall, gushyigikirwa na Senegal ni ingenzi cyane, nubwo hagati ye n'ubutegetsi buriho hakomeje kugaragara ubwumvikane buke bushingiye ku bibazo bya politike. Macky Sall yayoboye Senegal kuva mu mwaka wa 2012 kugera mu mwaka wa 2024. Hari mu bakandida batanu bahatanira gusimbura Antonio Guterres mu mwanya w'umunyamabanga mukuru wa Loni. Manda ya Guterres izarangira ku 31 Ukuboza. Perezida Faye yasabye guverinoma ye gushyira hamwe imbaraga zose mu gushyigikira kandidatire ya Macky Sall, avuga ko ubu ari kandidatire ya Senegal igamije gukorera Afurika. Iyi ntambwe yafashwe nk'igikorwa gikomeye cya politike Perezida Faye yakoze, kuko ubutegetsi bwe bwakunze kunenga imiyoborere ya Macky Sall. Mu mwaka wa 2024, Sall yagerageje gusubika amatora ya perezida, icyemezo cyakurikiwe n'imyigaragambyo yaguyemo abantu. Nyuma urukiko rurinda itegeko nshinga rwa Senegal rwatesheje agaciro uwo mwanzuro. Faye yaje gutsinda amatora asimbura Sall ku butegetsi muri Mata 2024. Icyakora umubano hagati y'impande zombi wakomeje kuba mubi. Guverinoma ya Faye yashinje ubutegetsi bwa Sall kuba bwaracunze nabi umutungo w'igihugu no gukandamiza abatavuga rumwe nabwo muri politike. Macky Sall ariko yahakanye ibyo birego byose. Uburundi buyoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe nibwo bwatanze kandidatire ya Macky Sall kuri uwo mwanya muri Loni. Kugeza kuri uyu wa mbere, Senegal yari itaratangaza ku mugaragaro ko ishyigikiye kandidatire ye. Mu Bwongereza, Andy Burnham yagizwe minisitiri w'intebe w'Ubwongereza. Uyu mugabo usanzwe uhagarariye ishyaka ry'abakozi Labour Party yagizwe minisitiri w'intebe w'Ubwongereza asimbuye Keir Starmer weguye kuri uyu wa mbere. Yatumiwe n'umwami w'Ubwongereza Charles wa gatatu mu biganiro byabaye mu muhezo, amusaba guhita ashyiraho guverinoma nshya. Mu ijambo rye yasezeranije gushyira imbere guhangana n'ikibazo cy'imibereho ihenze muri iki gihugu ndetse n'imitangire mibi ya serivisi. Yavuze kandi ko ikintu cya mbere hagiye gukora ari ukwiyegereza perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky, akubaka umubano hagati y'ibihugu byombi. Yavuze kandi ko perezida Zelensky azaba umwe mu baperezida azavugisha bwa mbere. Yongeyeho kuri ubu ko agomba guhita avugana na perezida wa Amerika Donald Trump. Yongeyeho kandi ko agomba no gushyigikira perezida wa Ukraine nk'uko mugenzi we Keir Starmer yabikoraga. Andy Burnham ni umunyapolitiki wo mu Bwongereza ubarizwa mu ishyaka rya Labour Party. Mbere y'uko agirwa umuyobozi w'ishyaka rya Labour Party, yahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima mu mwaka wa 2001 kugeza 2017. Uyu kandi yabaye umudepite mu nteko ishinga amategeko y'Ubwongereza, kandi yakoze mu nzego zitandukanye muri iki gihugu, aho yabaye meya w'umujyi wa Manchester. Aho i Burayi hari umugabo usa na Hitler yajyanywe mu nkiko azira gushishikariza abandi urwango. Stefan Wijkamp usa na Adolf Hitler wakoze jenoside y'Abayahudi yategetswe kwitaba urukiko rwo mu Budage, aho azaburanishwa ku byaha byo gushishikariza urwango. Uyu Muholandi hamaze imyaka myinshi ajya mu Budage, aho aba yitabira ibikorwa bitandukanye by'ubuhezanguni ndetse ntiyihisha iyo agaragaza uburyo yihebeye wahoze ayobora Abanazi Adolf Hitler. Ku ya 19 Nyakanga, Bild yifashishije amagambo y'umuyobozi wungirije w'urukiko rw'akarere ka Munster Bierling
King yemeje ko iburanisha rya mbere ry'uru rubanza riteganijwe ku ya 24 Nyakanga. Inzego z'ubutabera mu Budage zatangiye gukurikirana uyu mugabo kubera ikiganiro yahaye umwe mu bakoresha YouTube mu myigaragambyo y'abahezanguni yabereye i Münster mu mpeshyi ishize. Muri icyo kiganiro uyu mugabo usa na Hitler yavuze ko urukundo akunda Ubudage rwitwa Adolf Hitler, amwita igitangaza isi yagize utagereranwa, akaba umunyabwenge. Muri iki gihe kandi Ubudage gutakagiza abanazi n'abahoze ari abayobozi babo ntibifatwa nk'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo, ahubwo bifatwa nk'icyaha gihanishwa igifungo kigera ku myaka 3 cyangwa ihazabu. Mu gihe uyu mugabo atakwitaba urukiko, ashobora gutangwa impapuro zo kumuta muri yombi. Uyu Wichkamp amaze imyaka igera ku 10 yitabira kenshi ibikorwa by'abahezanguni mu Budage. Bivugwa kandi ko yigeze kwinjira mu ishyaka rya neonazi ryasheshwe rikitwa Die Rechte, ndetse akaba yarigeze no kuba umwe mu bagize ubuyobozi bwaryo mu gihe runaka. Ayo namwe mu makuru aramutse avugwa mu bitangazamakuru bitandukanye. Ese wakanze subscribe? Bikore niba utarabikora, ukanda aho hasi kuri subscribe, unagize ukore like, share ndetse utange n'igitekerezo cyawe aho hasi muri comment. Reka nsoreza aha, dusubire mu masaha ari imbere.